Pavarësisht thirrjeve për Bashkim Nacional, kreu I VMRO-DPMNE-s dhe ai I LSDM-s, Hristijan Mickoski dhe Venko Filipçe, kohëve të fundit kanë shkëmbyer edhe deklarata të ashpra. Nga festimi I ditëlindjes së partisë, Mickoski akuzoi Filipçen për spionazh të vendit në Greqi. Не можеме да дозволиме да не кодошат во странство оние кои треба да бидат чувари на националните интереси. И да не мислат дека ветувањата за отстапки, деградации и понижувања ќе ги донесат повторно во владата. Народот е свесен и нема да дозволи повторно да биде измамен. Она што Венко Филипче го направи во Атина, само не подсети дека кодошењето на сопствената земја не е туѓо и не смее да се заборави за да не се повтори. Filipçe javën e kaluar në një panel të organizuar nga ish-kryeministri grek Aleksis Tsipras, akuzoi Mickoskin se po udhëheq një qeveri autoritare të krahut të djathtë që nuk dëshiron ta çojë vendin përpara drejt BE-s dhe gjithashtu po ndjek politika të këqija ekonomike. LSDM u përgjigj se Filipçe kishte kryer një akt patriotik dhe akuzoi atë si pasardhës të një strukture supremaciste në VMRO që nuk luftoi për një Maqedoni të pavarur. Тоа што Мицкоски пробува да воспостави авторитарна диктатура во Македонија и тоа што на меѓународна сцена беше откриена таа негова намера, не е кодошење, туку е патриотизам. ВМРО, НОП и ЈАСНОП се генезата на борци против диктатура, авторитарни режими и врховисти. Да се биде авторитарен значи да се биде врховист, а никако патриот. Paraprakisht Mickoski u përgjigj se nuk e di çfarë ka shkaktuar ndjenjën tek opozita, se ai udhëheq një qeveri autoritare dhe theksoi se tani ka liri më të madhe në shoqëri.